Ćao, ja sam Simona Vidojević, PR Dečijeg sajma i danas se nalazimo u Savskom parku u Beogradu na vodi, gde će se ovog vikenda, tačnije u subotu i nedelju, 10. i 11. septembra, održati 29. Dečiji sajam. Dečiji sajam je manifestacija koja se održava od 2008. godine, a ulaz je i ove godine, kao i svih prethodnih, besplatan. Kao i do sada, Dečiji sajam je podeljen u 3 celine. Prvu celinu čini program na bini. Program na bini je nešto što je možda najmlađima i najinteresantnije, zato što se ono odvija pre svega neprestano, a drugo zato što je pun zabave i interaktivan je. U njemu učestvuju brojne folklorne grupe, mađioničari i naravno junaci iz njihovih omiljenih crtanih filmova. Drugu celinu čine izlagači i treću celinu čine sportske igre na sportskim terenima. Ovim putem pozivamo sve roditelje, mališane, prijatelje, braću i sestre, bake i deke da nam se ovog vikenda priključe na 29. Dečijem sajmu.